Dios ninchepaj palabranta uyarinanchej tian niwanchej kay apóstol Pablo. Sumaj p'unchay kachunganpaj munasqa hermano hermana, sumaj kusisqa tarikuni semanatawan qallaririchanchej ñawirisun kay hebreos maychus kay phishqa kay lak'isqanpi ahnata niwanchej. Runasmanta tukuy ahllasqa kay yupaychana wasinmanta kuraqkunaqa runa sutinpi Diosman qayllarqanku. Huchata pichanankupaq qosqatapis uywaqtapis Diosman haywanankupaq churasqa karqan. Ahnata niwanchik kay hebreosqa ñawpa tiempospi runas churasqas karqanku kay Dios ninchejpaj palabranta parlanankupaq. Chantapis paykuna mana kabaltachu parlarqanku, llullakuspa parlarqanku. Chayrayku nuqanchej mana creenanchikchu runas niwasqanchejta. Nuqanchej creenanchej tiyan kay Dios ninchej palabranta isapapaqarin ñawirinchej kunan hebreosta ñawirishanchej qampis munasqa hermana wasiykipi ama kayllawan qhipakuychu ñawiri maskay kayqa mikhunanchej. Dios ninchejmanta riqsinanchejpa sapapaqarin mijunchej sapa p'unchay mijunchej imallatapis ahnallatataq Dios ninchejpa palabranta mikhunanchej tiyan uyananchej tiyan chaypi yachasun astawan. Nuqanchej qhipakusun yachasallanchejwan chayqa mana ni hayk'a Dios ninchejpa palabranta qawasunchu hatun kama. Dios ninchejqa hatunta yachachiway munanchej. Mana ahna uñitapi qhipakunanchej munanchu. Pay yachananchejta munan ashkhata. Sapa qillqasqa kashanta kay palabrampi munasqa hermano ñawiri sapa p'unchay ama qunqaychu. Kayakama kachun.